Yemnuzana ke ungazithi igama lakho ukuthi ubani onuvela. Mina uMthabisi Bhebhe ngisuka eLokulima endaweni yako Mkhombo. Akusitshele ke lapha ngodaba lolweIntuba. Ngathi Intuba organization enhle kakhulu esithuthukisileyo njengesigaba kumbe ngithi njengendawo yakoGehleni lapho kade ithwele nzima kakhulu endabeni zamanzi ikakhulu nxa lapho kade silima khona engadini. Indaba yamanzi ibisikhathaza kakhulu ngoba besirelaya ngamanzi ezulu ukuthi izulu nxa linile akube lokungamagodi asakugebhayo kungavele kutsha amanzi kakusela umsebenzi. Kodwa ke ngokungena kweNtuba kithi hayi umsebenzi waba lula kusukisela leso sikhathi kuze kufike khathesi kulula kakhulu njalo lamanzi okunatha. Amanzi okunatha akusela oqoqoda emzini omnikazi, akusela odinga amanzi emfukweni, kodwa sesinatha emthonjeni esawugejelwa iNtuba. Kuyokuba into enhle kakhulu kithi. Ulimani wena lapho? Okay, silima izilimo ezehlukeneyo, siyalima umbhida, silime ama-carrots, silime amatomatisi, amagwili, silime namabhathanathi. Ukhalela ukuthi uzalima kangaka ubona uzakhula kulapho kwenza iqiniso senza amabhizinisi ngakho lokho senza. Ngileqiniso lakho kakhulu ngoba ke nxa ngikhangela esigabeni kade siso sona kuqala lesesikho khona kathesi sokulomehluko thize ngoba ke khona kuqala ivele khona ukulima kwankona kade kudluhlupho. Kodwa ke ngenxa yamanzi, kodwa ke kathesi sesibona ukuthi ukulima kwangikhona sokuyinto ethokozisayo, sokuyinto eyenza umuntu wonke abe lomdladla wokukwenza. So sikhangela ukuthi kusiya phambili kule nguquko enkulu kakhulu ayincane.